15 na Nick Junioru. A sad slede reklame na Nick Junioru. Head and Shoulders. Nisam znao da imaš perut. Nemam je. Imaš li novac? Da, imam tvoj novac. Head and Shoulders. Nisam znao da imaš perut. Nemam je. Nemam je. S Head and Shoulders više nemate perut. Sprečavate. Samo u Lidl uvjetima do 28. jula popusti do 30% na sve titanije proizvode. Lili, lepo mi je. Novo od brenda Palette. Intenzivna boja za kosu. Snažnija, negujuća formula. I tako intenzivna boja. Za uspešno pokrivanje zedih. Palette, broj 1 u Evropi. Novi Pantene Hydra Glow hidratantni serum sa jedinstvenom prove formulom, obogaćen hialuronskom kiselinom i ekstraktom baobaba za duboku hidrataciju i 100% mekšu kosu. Novi Pantene Hydra Glow. Kremasto i slasno. Novi plazma kornet, potpuno je jasno. Frikom. Šta čekaš, sinko? Old Spice gel za tuširanje da započneš jutro svež, čistik da ostaneš svež. Sad si spreman, idemo! Sada provera mirisa. Svež i veličanstven. A kakav je tvoj? Aks akcija do 10. avgusta. Trio sistemi sniženi 25%. Pampers Premium pelene Megabox 2949. Nan mleko trojka 1019. Aksa, pravi izbor za vašu begu. Sajos. Nova All Intense. Boja za kosu bez amonijaka. Plexi tehnologija. Štiti i odlaže vlas. 3 puta jača kosa. Za obojnu kosu koja izgleda tako zdravo. Novi Sajos All Intense. To su bile reklame na Nick Junioru.